Derviš Korkut, sin Hadži Ahmeda Muniba Korkuta i Šahide Bišćević, rodom iz Travnika, bio je bibliotekar i kustos Zemaljskog muzeja, poznati orijentalista. Studirao je na univerzitetima u Istanbulu i na Sorboni. U toku Drugog svjetskog rata pomagao je Jevrejima i spasio Sarajevsku Hagadu. Kada je Sarajevo okupirano, general nacističke Njemačke Johan Fortner upada u Zemaljski muzej i od direktora Joze Petrovića, poznatog hrvatskog arheologa, zahtjeva da mu se preda Sarajevska Hagada. Derviš Korkut rješava da uz saglasnost Joze Petrovića spasi Hagadu. Jedni tvrde da ju je Korkut sakrio u podrum među druge knjige, drugi da ju je sakrio negdje van muzeja. U svakom slučaju Hagada je spašena. Kada je general Fortner tražio da mu se preda Hagada, Korkut je rekao da je knjigu već odnio jedan njemački oficir, te da Hagada uopće nije u muzeju. No, to nije sve. Derviš Korkut zajedno sa suprugom Servet 1942. u Sarajevu spašava mladu Jevrejku Miru Papo, čiji su roditelji odvedeni u logor. Porodica Korkut je Miru primila u svoj dom, obukli su je kao muslimanku, nazvali je Amira i rekli joj da je Albanka koju su poslali njeni rođaci iz Kosovske Mitrovice da im pomaže u kući. Mira je tako preživjela, a kasnije se pridružila partizanima. Derviš Korkut i njegova supruga Servet zbog ovog hrabrog i humanog čina proglašeni su pravednicima među narodima, najvišim izraelskim državnim priznanjem za nežidove, odnosno pripadnike drugih naroda koji su spašavali Jevreje od istrebljenja tokom holokausta, rizikujući pritom vlastite živote.